turacyari babandi bashobora kujya mu ndaki tukarwanira ukuri, tukarwanira uburenganzira, tukarwanira agaciro kacu. Turacyari babandi badashobora gutangwa imbere, kuzitirwa n'ibinyoma no guhimba. Ingabo z'u Burundi n'ingabo z'u Rwanda zombi n'ingabo zikomeye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko zifite amateka y'ubutwari n'ubunyamwuga mu buryo abantu benshi batagereranya. Ingabo z'u Rwanda nka RDF zifatwa nka zimwe mu ngabo zifite discipline ikomeye n'imyitozo ihambaye muri Afurika. Ni ingabo zamenyekanye cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, aho igihugu cyubatse kikongera kubaka igisirikare gifite intego yo kurinda igihugu ndetse no kugarura amahoro hirya no hino mu isi. U Rwanda rufite abasirikare bagira uruhare mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi, cyane cyane muri Afurika nko muri Sudani y'Epfo, Centrafrica na Mozambique. Ni ibintu byatumye ingabo z'u Rwanda zubahwa ku rwego mpuzamahanga kubera imyitwarire myiza, ubunyamwuga ndetse n'ubushobozi bwo gukora akazi kazo mu buryo butoroshye. Ariko ku rundi ruhande, ingabo z'u Burundi nazo zifite amateka akomeye y'ubwitange n'ubushobozi mu rugamba. Nubwo ari igihugu cyanyuze mu ntambara zikomeza bene gihugu zamaze imyaka myinshi, ingabo z'u Burundi zaje kongera kubakwa mu buryo buhuje abahutu n'abatutsi, ibintu byafashije igihugu gusubira ku murongo w'amahoro. Ingabo z'u Burundi zagaragaje ubushobozi bukomeye mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ubw'umuryango w'abibumbye, cyane cyane muri Somalia, aho Burundi bwagize uruhare rukomeye cyane mu kurwanya umutwe wa Al-Shabaab. Ubutwari bw'ingabo z'u Burundi bwatumye bubahwa nk'ingabo zifite umuhate ndetse n'ubushake bwo guharanira amahoro hirya no hino mu isi. Abarundi turi ingabo, abarundi turi ingabo, abarundi temere, abarundi turi ingabo, abarundi turi mubimenya, abarundi turi ingabo, abarundi turi ingabo, abarundi turi ingabo, turagwanira igihugu habasi b'amahoro tukabafata mpiri. Abarundi turi ingabo bahuriro ma, abarundi turi ingabo bahiyo, abarundi turi ingabo, abarundi turi ingabo, turagwanira igihugu habasi b'amahoro tukabafata mpiri. Abarundi turi ingabo, 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 turagwanira igihugu habasi b'amahoro tukabafata mpiri. Abarundi turi ingabo, abarundi turi ingabo, abarundi temere, abarundi turi ingabo, abarundi turi ingabo, abarundi turi ingabo, abarundi temere, abarundi. Iyo turebye uko ibihugu byombi bihagaze, dusanga bifite ingabo zifite imyitozo ihambaye koko, uburambe ndetse n'ubushobozi bwo kurinda ubusugire bw'ibihugu byazo. Ariko icy'ingenzi kurusha byose nuko ingabo zikwiye kuba imbaraga zo kubaka amahoro aho kuba intandaro y'amakimbirane. Intambara hagati y'abavandimwe ntabwo igira uwunguka, ahubwo iteza ubuhunzi, ubukene n'amarira ku baturage basanzwe. U Rwanda n'u Burundi bihuriye ku muco, amateka ndetse n'ubuvandimwe. Ni ngombwa yuko imbaraga n'ubushobozi by'ingabo zabyo bikoreshwa mu kurwanya iterabwoba, kubungabunga amahoro no guteza imbere umutekano w'akarere aho kuba guhangana bikomeye. U Burundi bwagiye bushinja u Rwanda inshuro zitari nkeya gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabwo, cyane nyuma y'ihungabana ry'ubutegetsi bw'u Burundi mu mwaka wa 2015. Ku ruhande rw'u Rwanda narwo rushinja u Burundi kwihanganira cyangwa se kudafata ingamba zihagije ku mitwe nka FDLR u Rwanda rufata nk'iyiterabwoba. Buri gihugu gikunze kubona ikindi nk'uko kivanga mu bibazo byacyo by'imbere mu gihugu, bigatuma amagambo ya politiki arushaho gukomera, rimwe na rimwe agahinduka ibirego bikomeye, ndetse we no gututumba kw'intambara hagati y'ibihugu byombi, ariko cyane nk'ibisirikare.
ibihugu byombi byagiye bisangira impunzi mu bihe bitandukanye by'intambara, ariko no mu bihe by'ubushyamirane impunzi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bakomeje kuba isoko y'ukutumvikana hagati y'ibihugu byombi. Akarere gafite amateka y'intambara nyinshi, aho ibihugu bimwe byagiye bishinjwa kwivanga mu bindi binyuze mu mitwe yitwaje intwaro. Mu myaka ishize umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi waranzwe n'umwuka mubi wa politiki n'umutekano udahagije. Ni impamvu nyamukuru zateje kutizerana hagati y'ibihugu byombi, harimo ibirego by'impande zombi byo gufasha imitwe irwanya ubutegetsi bw'ikindi gihugu, ikibazo cy'impunzi ndetse n'amateka y'akarere k'ibiyaga bigari karanzwe n'intambara n'amakimbirane ashingiye kuri politiki n'ubwoko. Uburundi bwagiye bushinja u Rwanda kwakira no gufasha abarwanya ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza, cyane cyane nyuma y'ikorwa rya kudeta ryapfubye mu mwaka wa 2015. Ku rundi ruhande u Rwanda narwo rwashinjaga Uburundi gukorana cyangwa se kwihanganira umutwe wa FDLR, umutwe u Rwanda rufata nk'uwiterabwoba kubera uruhare wagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Ibi birego byose byatumye haba ubwoba bw'uko hashobora kuvuka intambara cyangwa se ibitero hagati y'ibihugu byombi. Ariko nubwo habayeho amagambo akomeye n'imyitwarire ya gisirikare ku mipaka, nta gihamya ifatika yigeze igaragaza yuko Uburundi bwafashe icyemezo cyo gutera leta y'u Rwanda mu buryo bweruye. Gusa hari ibikorwa bigenda bigaragara, inkuru zitandukanye zikandikwa mu bitangazamakuru, ariko ahubwo byaranavuzwe cyane mu minsi ishize. Murabyibuka mu kiganiro giheruka, nuko twasoje tuvuga ku bitero by'u Burundi n'u Rwanda, intambara ishobora kurikoroza. Mu myaka ishize u Rwanda rwubatse igisirikare gifite imiterere yihariye, igisirikare kidashingiye gusa ku mubare munini w'abasirikare, ahubwo gishingiye ku myitozo ikomeye, ku buyobozi buhamye no ku ikoranabuhanga rigenda rivugururwa uko imyaka igenda ishira. Ingabo z'u Rwanda zizwiho gukora amaoperasiyo yihuse kandi anoze, gukoresha amakuru y'ubutasi imbere y'ibikorwa, gukora ku murongo umwe kuva ku buyobozi kugera ku rugamba, no kugira ubushobozi bwo koherezwa mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ku migabane itandukanye mu isi. Igisirikare cy'u Rwanda cyabaye icyatwa ku ruhando mpuzamahanga no mu butumwa bwa United Nation. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite ingabo zagaragaje discipline n'ubunyamwuga mu gucunga hari amakimbirane. Ariko ku rundi ruhande hari u Burundi, nubwo budafite ubunini cyangwa se ubushobozi bungana n'ubw'u Rwanda mu ikoranabuhanga. Igisirikare cy'u Burundi gifite ikindi kidakwiye gusuzugurwa, ubunararibonye bwo ku rugamba. Abarwanyi benshi b'u Burundi bakuriye mu bihe by'intambara, bamenyereye guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, bazi kurwanira ku butaka bugoye, barafite ubushobozi bwo kurwana igihe kirekire mu buryo bwo kwihangana, nako ni mu buryo bwo kwihambira no kwizirika. Abasesenguzi bavuga yuko u Rwanda rushobora kuba rufite ubushobozi bwo gutangira neza intambara, mu gihe Burundi ngo bushobora kuba bugira ubushobozi bwo kwihanganira igihe kirekire cy'intambara ndetse no kuyirwana neza bagakubita umwanzi. Aha niho havuka indi ngingo ikomeye cyane, ikoranabuhanga n'ubunararibonye mu bijyanye n'igisirikare mu ntambara ya none. Igihugu kiba gifite za drone, radari, uburyo bw'itumanaho bugezweho ndetse n'ubutasi bwihuse. Gishobora no kubona umwanzi mbere y'uko umwanzi we akibona. Aha niho rero u Rwanda rubera kaga. Ariko intambara yo mu karere nk'aka irwanirwa mu misozi, mu mashyamba, ku mipaka ifunganye no mu bice bigoye cyane kugenzurwa. Aha niho Burundi bushobora gukoresha ubumenyi bwaho mu kurwana. Ku rundi ruhande Uburundi bufite ingabo zubakiye ku bunararibonye bw'intambara z'imbere mu gihugu, zifite ubushobozi bwo kurwanira ku butaka bugoye ndetse no gukoresha amayeri y'intambara yihanganirwa igihe kirekire ku rugamba. Buri ku mutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo warushagaho kwagura ibirindiro muri Kivu y'Amajyepfo, niko leta y'u Burundi yasohoraga amatangazo iteguza yuko akarere kose gashobora kubamo intambara ikomeye. Ariko ku rundi ruhande inzira y'ibiganiro nayo yari ifunguye, bigizwemo uruhare na Perezida Salva Kiir wari umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Mu ntangiriro za Nyakanga 2024 abahagarariye ibihugu by'umuryango bahuriye mu mwiherero wo ku rwego rw'abaminisitiri wabereye muri Zanzibar. Icyo gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaganiriye n'uwahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Albert Shingiro, banzura ko ibihugu byombi bizikemurira iki kibazo binyuze mu nzira y'amahoro. Tariki ya 7 Nzeri 2024 Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X amagambo y'ihumure agira ati: Abanyarwanda n'Abarundi turabavandimwe kandi ubushake bwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi burahari. Umuriro waje kongera kwaka hagati y'ibihugu byombi muri Gashyantare 2025 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi wari umaze iminsi atuje yongeye kwibasira u Rwanda bikomeye yifashishije imiyoboro itandukanye, arushinja umugambi wo gutera igihugu cyabo runyuze mu burasirazuba bwa Kongo. Abarundi turabarwanya, twiteguye, twishyize hamwe, turabizi ko tuzihorera niba dutera.
What is the objective intego y'iyo of nama yari those, iyihe? deliberations? Today I can tell you that there is no talks, but uyu munsi nakubwira ko nta biganiro biriho, ariko mbere twigeze kuganira. Mbere ya 2020 nagize ubushake bwo gukemura ikibazo cyacu twifashishije ibiganiro. Twumvikanye kuri byinshi. Icyari gisigaye ni ugushyira mu bikorwa ibyo twumvikanyeho. Ariko igihe cyo kubishyira mu bikorwa kigeze, u Rwanda rwanze gukora ibyo rwiyemeje. Turabizi ko afite umugambi wo gutera Burundi akoresheje abo bantu. none se ese Burundi bwakishobora? Uburundi nabwo buriteguye ku buryo nibatugabaho igitero natwe tuzabatera. Ariko ubu nta mugambi dufite wo gutera u Rwanda. Dushaka gukemura icyo kibazo mu nzira y'amahoro. Niyo mpamvu igihe bashakaga kujya i Bujumbura banyuze muri Kongo, twababwiye ko Kigali nayo itwegereye, tuzanyura i Kirundo mu majyaruguru. Niyo mpamvu ikibazo cyaba uko u Rwanda rwaba indiri y'intambara, Burundi indiri y'intambara, na Kongo nabyo bikaba gutyo, byahinduka ikibazo cy'akarere. Niyo mpamvu dusaba ababishoboye kugira inama u Rwanda no kugira inama ibihugu duturanye, kuko ntibazi bishobora kuba nibagaba igitero ku Barundi. Ndamya ntashidikanya ko mumaze kumva neza uburyo twasoje ikiganiro giheruka. Ahubwo ikibazo kigaragara cyane yuko ari ikibazo cyo kutizerana kuva kuri politiki, umutekano muke mu karere n'ingaruka z'amateka y'intambara zo mu karere k'ibiyaga bigari. Abaturage bo ku mpande zombi bakomeje gusaba amahoro n'ubufatanye, kuko u Rwanda n'u Burundi bifitanye amateka, umuco, ubushuti n'ubuvandimwe bimaze igihe kinini cyane. Mu mezi ashize umubano wa diplomasi hagati y'u Rwanda n'u Burundi wakomeje kuzamo agatotsi gakomeye, ndetse umubano hagati y'ibihugu byombi by'abaturanyi ugenda urushaho kuzamba. Amakuru ajyanye no kutumvikana ndetse n'ibirego by'impande zombi zishinjanya yakomeje gukwirakwizwa mu bitangazamakuru byo mu gihugu, mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Ni imvuru mu mubano w'ibihugu byombi zihangayikishije buri wese uharanira amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, kandi bigasaba ingamba zihuse zo gukumira yuko havuka intambara. Igihe kirageze ngo hakorwe diplomasi yo gukumira ibibazo kugira ngo umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi, ndaba u Rwanda n'u Burundi, wongere usubire. U Burundi n'u Rwanda bihuje byinshi biri mu muco ndetse n'ibibazo by'ubukungu. Byombi bifite amateka yaranzwe n'intambara n'amakimbirane ashingiye ku macakubiri hagati y'abahutu n'abatutsi. Nubwo uburyo bwo guhangana n'ibibazo buriho kugeza ubu ngubu nk'ubwiyunge, demokarasi no kugabanya ubukene butandukanye hagati y'ibihugu byombi, ibihugu byombi byose byanyuze mu mpaka zikomeye n'intambara zikomeye zifite impande nyinshi zari zihanganye, byagize ibihe bikomeye cyane kandi bibabaje, byagiye binakomeretsa benshi uko bwije n'uko bukeye, byanashoboye kandi no gufata indi ntera ku rwego mpuzamahanga. Byombi biracyari ibihugu bikiri mu ntege nke cyane, ariko kandi bikeneye inkunga y'umuryango mpuzamahanga kugira ngo bibashe gutsinda ibibazo bihanganye nabyo. Ibibazo bya politiki biherutse kuvuka mu gihugu cy'u Burundi bijyanye na manda ya gatatu ya Perezida Petero Nkurunziza byagize ingaruka mbi ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi. Kuva muri Mata mwaka 2015 u Rwanda rwakira impunzi z'abarundi zirenga 70,000. Muri izo mpunzi harimo abanyapolitiki batavugaga rumwe n'ubutegetsi buriho, barwanyaga amatora ya Perezida Petero Nkurunziza yaraherutse guteza impaka, bakavuga yuko manda ya gatatu ya Nkurunziza inyuranyije n'amasezerano y'amahoro yahagaritse intambara y'abene gihugu.
Uburundi bwashinje igihugu cy'abaturanyi ari cy'u Rwanda gufasha no guhugura abarwanyi bashakaga guhungabanya umutekano w'igihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi icyo gihe Arenyamitwe yabwiye itangazamakuru yuko u Rwanda rucumbikiye wari uyoboye igikorwa cya kudeta cyapfubye kandi ko rufasha abarwanyi bagaba ibitero bambuka umupaka. Minisitiri yavuze mu buryo bweruye bw'uko u Rwanda rwoherezaga ibitero aba bateguye kudeta ngo bari barimo gutegura mu Burundi. Anavuga yuko bafite kandi amakuru menshi yerekeye ibikorwa byo gushaka abantu mu nkambi z'impunzi, cyane cyane mu nkambi y'Imahama iherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe. Ngaho impunzi zijyanwa guhugurwa ibya gisirikare kandi bamwe mu batoza ari abanyarwanda. Aya makimbirane ya diplomasi yakurikiwe n'amezi menshi cyane yo kutizerana kwagiye kwiyongera hagati y'ibihugu bibiri byombi bitoya muri Afurika y'Uburasirazuba. Mu Burundi gukeka yuko u Rwanda rwari rushyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa nyakwigendera Petero Nkurunziza byafashe indi ntera nyuma ya kudeta yapfubye muri Gicurasi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Arenyamitwe yavuze yuko ngo mu mpera za Nyakanga bazi neza yuko bamwe mu bateguye kudeta ubu ngubu ngo baba mu Rwanda, nibura 3 muri bo. Yongeyeho ko hari ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rutagize uruhare rwiza muri iki kibazo. Ku ruhande rw'u Rwanda rwo rwahakanye rwivuye inyuma ibyo birego byose, ahubwo abayobozi b'u Rwanda bavuga ko ari uburyo bw'u Burundi ngo bwo kurangaza abantu ndetse no kutita ku bibazo bya politiki biri imbere mu gihugu. Uretse guhakana ibyo u Rwanda rushinjwa, umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yashinje u Burundi kwakira abarwanyi mu mutwe wa FDLR, Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, umutwe wa gisirikare ufitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kandi ubu ngubu ukaba ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rufata FDLR nk'umutwe w'iterabwoba kandi ukaba rukomeje gushyiraho imbaraga nyinshi cyane mu kurwanya ndetse no kuwurandura. Hari ubukangurambaga bukomeje ku rwego rw'akarere ndetse no ku rwego mpuzamahanga bwo guhashya uyu mutwe witwaje intwaro. Mu gihe u Rwanda ruvuga yuko u Burundi bucumbikiye abanyamuryango ba FDLR, ni ikibazo gikomeye cyane bitewe n'imbaraga nyinshi inzego z'umutekano z'u Rwanda zaba zigomba gukoresha kugira ngo zirinde kandi zitsinde uyu mutwe. Imbaraga zigamije kugabanya amakimbirane ya diplomasi zikwiye gushyiramo uruhare rw'umuryango mpuzamahanga. Imiryango yo mu karere nka ICGLR, inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari, EAC, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, CPGL, umuryango w'ubukungu w'ibihugu by'ibiyaga bigari, na COMESA, isoko rusange rya Afurika y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo, byose bishobora guhurira hamwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kugira ngo habeho uruhare rwo gushakira inzira yo guhuza ibihugu byombi no kongera kubaka umubano mwiza. Ni imiryango kandi nashobora gushyigikira uburyo bwose bwo gusuzuma hagati y'ibihugu byombi aya makimbirane kugira ngo arangire. Gusa byose nubwo byakorwa, hari ikindi kintu gikomeye. Ikibabaje nuko imiryango yo mu karere kose ishobora guhura n'imbogamizi mu kugirirwa icyizere n'impande zombi. Urugero, u Burundi buherutse kugaragaza impungenge no kutizera ubunyamabanga bukuru bwa EAC bwari buyobowe n'umunyarwanda. N'indi ngero yagaragaye mu nama y'abaminisitiri ba ICGR yabereye i New York mu kwezi kwa 9, aho abayitabiriye baganiriye ku mpamvu zitera umwuka mubi hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ni itangazo ryasohowe na George Chikoti wari uyoboye iyo nama, akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola icyo gihe, byavugaga yuko ICGLR izohereza ingabo zo kugenzura no gusuzuma impamvu z'aya makimbirane. Yanasobanuye iki kibazo avuga yuko u Burundi bushinja abantu cyangwa imitwe yahungiye mu Rwanda guteza umutekano muke mu gihugu cy'abaturanyi. Ibi ngibi bikaba binyoneje n'amasezerano yerekeye umutekano, ituze n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Gusa abaminisitiri basabye yuko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo iki kibazo gikemuke neza. Minisitiri yavuze yuko u Rwanda rukwiye guhagarika ibikorwa nk'ibi ngibi. Anizeza yuko ibihugu bigize uyu muryango bizohereza itsinda rigenzura uko ibintu bihagaze mu rwego rwo gushaka ukuri kubibera hagati y'u Rwanda n'u Burundi. U Rwanda rwamaganye ibyari bikubiye muri iryo tangazo, ntirwemera ibyarivugiwemo. Nubwo hakenewe n'ubufasha bw'umuryango mpuzamahanga kugira ngo iki kibazo gikemuke, igisubizo kirambye kandi kirimo amahoro kizava mbere na mbere mu bihugu byombi ubwabyo. Bikwiye gushaka aho bihurira, bikabwizanya ukuri kandi bigakorana mu gushaka umuti wa diplomasi. Inyungu zitandukanye, imibare ya politiki, uburyo ibibazo mpuzamahanga byifashe ndetse n'abafatanyabikorwa benshi muri aya makimbirane, byose bituma ikibazo kirushaho gukomera, ariko ntabwo bikuraho yuko ari ngombwa kugishakira umuti. Biragoye kumenya ukuri ku makimbirane n'intambara zibera muri aka karere ndetse no ku ruhare rw'ababigiramo uruhare bose. Ariko uko igihe kizagenda gihita, ukuri kuzagenda kujya hagaragara buhoro buhoro cyangwa se n'amaherezo kugaragare. Abaturage basanzwe mu bihe byashize
nanone kandi abanyarwanda bakiriye abarundi bahunze igihugu cyabo mu mwaka w'1972, 1988 ndetse no kuva muri Mata 2015. Bibuka ubumuntu n'isano ya kimuntu byagaragajwe n'abaturage bo ku mpande zombi mu bikomeye, bityo bakaba bakeneye yuko aya makimbirane akemurwa mu mahoro kandi bagasengera ko umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi wongera gusubiraho. Ibikorwa by'urugomo mu Burundi birimo kurasana ndetse n'ibitero bya grenade biri mu byabaye ibintu bisanzwe i Bujumbura, ariko byateye ikintu gikomeye. Bujumbura yari kiri umurwa mukuru w'iki gihugu gitoya kuva Perezida Petero Nkurunziza yatangaza muri uwo mwaka wa 2015 ko ashaka kwiyamamariza manda ya gatatu. Uburyo ubwo bugizi bwa nabi bwari bukomeje gufata indi ntera, cyane cyane mu mpera z'icyumweru nibura abantu 8 bari bamaze kwicwa, bagaragaza ubukana bukomeye n'imiterere y'aya makimbirane. Turi kwicwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi byateye ubwoba, ikoreshwa ry'iyicarubozo ku rwego rwagutse ndetse n'imvugo zigaruka ku ruhare rw'u Rwanda, byose byerekanaga yuko urugomo rugenda rurushaho gukaza umurego, rwanashoboraga no guhungabanya umutekano w'akarere. Kwiyamamaza kwa Petero Nkurunziza kwa manda ya gatatu byinjije igihugu mu bibazo bya politiki bikomeye kurusha ibindi byose kuva intambara y'abene gihugu yarangira. Mu gihe urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi icyo gihe rwemezaga yuko kwiyamamaza kwe ngo byemewe n'amategeko, abenshi bemeraga yuko urukiko rwagenzurwaga na Nkurunziza n'ishyaka rye CNDD-FDD, National Council for the Defense of Democracy, Forces for the Defense of Democracy. Ibi byose nibyo byarakaje bamwe mu Barundi, birara mu mihanda maze ubundi karahava. Abenshi barapfuye, urugomo narwo mu mpera z'ibyumweru, abasivile benshi bamwe basiga ubuzima, benshi barapfuye koko. Polisi y'u Burundi bikekwa yuko ngo yagize uruhare rukomeye cyane muri ubu bwicanyi, ndetse no mu 2009 hari ababivuzeho batangaje yuko polisi ngo igenda ifatwa nk'igikoresho cy'ishyaka riri ku butegetsi. Kwiyongera kw'ibitero icyo gihe byibasiraga abaturage byari biteye impungenge zikomeye cyane, byanahujwe n'amakuru yavugaga yuko abantu batirwaga kwemera ibyaha, gukorerwa iyicarubozo hifashishijwe amashanyarazi, gukubitwa ndetse n'ibitero byiswe iby'ubugome bukabije byagabwe ku barwanashyaka bazwi cyane yuko baharaniraga uburenganzira bwa muntu nka Pierre Claver Mbonimpa yari Vice President w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu n'imfungwa, Association for the Protection of Human Rights and Detained People. Yarashwe mu ntangiriro za Kanama n'abarwanyi bari bashyikiye ubutegetsi. Ibi byose ariko byegetswe kuri leta y'u Rwanda. Kuba inzego z'umutekano za leta mu Burundi zaragendaga zikoresha uburyo bw'ubugome nk'ubu ngubu byerekanaga ko hashobora kuvuka urugomo rukomeye, ariko kandi ruzakorwa n'inzego z'umutekano ku bantu bafatwa nk'ababangamiye ubutegetsi bwa Nkurunziza. Shigikiye ikirimo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Ni mutinye umutekano wanyu ku ngene ushaka kuba. Umutekano turafise abapolisi ngaha bari baje, kandi twari twiteze yuko umutekano wacu bawuraba neza. Amerika icyaciye kiba nuko baciye batufite indembo, baragerageza kudushwiragiza, ariko ikiri ngaho nuko twagerageje kubereka ko turi ngaha kandi ko duhagaze. Iyo harebwe ubwinshi bw'abagize inzego z'umutekano zari muri ubu bwicanyi, polisi mu Burundi yakiriye abarwanyi benshi bahoze mu mitwe yitwaje intwaro, bituma umubare wa polisi uzamuka cyane uva ku 2300 mu mwaka wa 2000 ugera hagati y'15,000 n'ibihumbi 20 mu mwaka wa 2007. Kubona imibare y'ubu y'abagize polisi y'u Burundi ngo biragoye kubera yuko bose banditswe kandi bamwe ngo badafite dosiye z'ubuyobozi zibigaragaza. Urugomo rwibasiye abantu muri 2015 n'ibindi byaha byose byageretswe ku Rwanda. Bavuga yuko u Rwanda ngo rwatozaga kandi rugatera inkunga imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi mu Burundi. U Rwanda rwahakanye ibi birego, ahubwo byarushijeho gukonjesha umubano hagati y'ibihugu byombi, ndetse bituma buri gihugu gitangira kubona ikindi nk'ahantu hizewe ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwacyo. Mu mezi menshi yatambutse, Kigali yahindutse ubuhungiro bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, ndetse n'abaharanira imibereho myiza y'abaturage n'abatavuga rumwe yewe n'ishyaka rya perezida riri ku butegetsi CNDD-FDD. Muri Nyakanga
Al Jazeera yatangaje inkuru ivuye mu nkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda ivuga yuko abarundi bahungiye mu Rwanda barimo gushakishwa kugira ngo binjizwe mu mitwe yitwaje intwaro igamije gusubira mu Burundi guhirika ubutegetsi icyo gihe bwari bwa Petero Nkurunziza. Gusa nubwo iyi nkambi yari icumbikiye abantu bagera ku 30,000, amakuru yavugaga yuko gusa ngo abantu bake cyane babarizwa muri za mirongo aribo binjiye muri ibyo bikorwa. Ku ruhande rwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze yuko bamwe mu bagize umutwe w'abahutu witwa FDLR, Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, ubwo binjiraga mu Burundi gufasha imbonerakure, ngo umutwe w'urubyiruko rw'ishyaka rya Perezida Petero Nkurunziza washinjwaga gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Mu myaka myinshi ishize u Rwanda rwakomeje gukeka yuko u Burundi bwagiye bwirengagiza cyangwa se bugashyigikira kuba bamwe mu bagize FDLR baba ku butaka bwabwo, ibintu byakomeje guteza umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Umutekano mukeya ndetse n'ikibazo cy'impunzi biriho kugeza ubu ngubu nabyo byarushijeho kongera ubwoba no kutizerana ku mpande zombi ku mupaka. Kimwe mu bituma Perezida Petero Nkurunziza uyu munsi wa none agifatwa nk'uwateje aka kaga kose n'abamushyigikiye bakeka yuko ngo Kagame ngo ari amateka yo gushyigikira imitwe yitwaje intwaro mu karere. Hari raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragaje yuko u Rwanda rubifashijwemo na Uganda rwashyigikiraga umutwe wa M23 mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Kabila muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo u Rwanda rwabihakanye, u Rwanda rwagiye rushyigikira imitwe yitwaje intwaro muri Kongo mu myaka 20 yose itambutse, ruvuga yuko ari uburyo bwo guhangana n'abarwanyi b'Abanyarwanda bakorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ni amakimbirane diplomasi hagati y'u Rwanda n'u Burundi yari yaratangiye guteganywa nyuma gatoya yuko Perezida Nkurunziza atangaje ko aziyamamariza manda ya gatatu. Perezida Paul Kagame nawe wari gutekereza ku kwiyamamariza manda ya gatatu yasohoye itangazo rinenga iki cyemezo. Abwira Perezida Nkurunziza ati, mu gihe abaturage bawe ubwabo bakubwiye bati ntabwo tugushaka nk'umuyobozi, ni gute wavuga uti nzaguma ku butegetsi mwabishaka cyangwa mutabishaka? Perezida Nkurunziza yasubije muri aya magambo mu buryo bukomeye, asohora itangazo rirengera cyane icyemezo cye kandi ivuga yuko abanzi batazemererwa gutwika igihugu. N'amagambo bamwe bafashe nk'uburyo bwo gukomoza ku kuba u Rwanda rwakwivanga mu bibazo by'u Burundi, hatitawe ku birego byose byo gushyigikira abarwanyi bambuka imipaka, byaba ari ukuri cyangwa se atari ukuri. Ku butegetsi bw'u Burundi bukeka cyane yuko u Rwanda rufite ingaruka zikomeye cyane ku bashaka guhirika ubutegetsi bw'u Burundi. Kugeza ubu hari abarundi bagera ku 70,000 baba mu nkambi z'impunzi mu Rwanda, bahunze urugomo rwabaye mu gihe cy'amatora yo mu gihugu cyabo. Gusubizwa iwabo ngo bishobora kugorana cyane ntibibashe gukorwa mu gihe baba bakeka yuko hari umugambi uko u Rwanda rushaka guhirika ubutegetsi bw'u Burundi, bikaba byatuma abantu badafite igihugu cyabo ndetse bakaguma mu buhungiro igihe kirekire, ndabari impunzi z'abarundi. Umuryango mpuzamahanga nawe wamaze kuremererwa n'ubushobozi bwo gufasha izi mpunzi zirenga igice cya miliyoni ziri muri aka karere. Kuba leta y'u Burundi yaratangiye kwibasira Abanyarwanda ndetse n'abajya mu Rwanda kenshi byatumye ingendo hagati y'ibihugu byombi zigabanuka cyane, binatera abaturage ubwoba. Ikinyamakuru Mail ndetse na Guardian Africa byatangaje yuko bisi zijya mu Burundi ziturutse mu Rwanda mbere ngo zajyagamo abantu benshi, hari imbere gato ariko yuko imipaka y'ibihugu byombi ifungwa. Abafati ya mbere bakajya muri urwo rugendo ngo bahuraga n'imbogamizi zikomeye ku mipaka ndetse no mu nzira bagenda. Abagenzi ngo bakurwaga mu mamodoka buri gihe bagashinjwa kuba mu mitwe y'abarwanyi ishyikiwe n'u Rwanda, ndetse n'abagendaga mu modoka zabo bwite bahuraga n'ihohoterwa rikomeye muri ayo magenzura. Kwiyongera k'urugomo rukorerwa abasivili hamwe no gukomereka ku buryo bukomeye cyane bwo kugira abantu hizewe hanze y'igihugu byerekanaga yuko umubare w'abahitanwa n'ibibazo byose mu Burundi ushobora kwiyongera cyane mu gihe haba ari nta gikozwe. Vubaha akanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kasabye ko uyu muryango wakwihutisha no kurangiza imyiteguro y'ingamba zihutirwa kugira ngo niba ngombwa hazoherezwe mu Burundi ubutumwa buyobowe na Afurika bugamije gukumira urugomo rukabije mu gihugu. Ariko ntabwo byigize bitanga icyizere cy'uko izi ngabo zakoherezwa ku gihe cyangwa se mu buryo buhagije. Imiterere y'ibibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi irushaho kugenda izamba. Mu Burundi bashobora kongera guhungabanya akarere gasanzwe karazahajwe n'umutekano mukeya n'urugomo ruhoraho. Gukeka cyane yuko u Rwanda rushyigikiye imitwe yitwaje intwaro hamwe n'ubudahangarwa bya polisi y'u Burundi byagaragaje mu guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi binashobora gushyira igihugu mu bibazo bikomeye.